Ja sam dr. Vladimir Krivošejev, diplomirani istoričar, doktor marketinga u kulturi, direktor Narodnog muzeja u Valjevu. Aktivnosti s kojima sam zaokupljen pored naučnog rada su neke praktične aktivnosti vezane za razvoj kulturnog turizma. To je aktivnost na koju sam igrom slučaja bio nateran. Kao direktor muzeja želeo sam da Valjevski muzej ima što više posetilaca, što više publike. U literaturi sam nalazio primere muzeja koji su veoma aktivni, koji predstavljaju turističku atrakciju, ponekad sekundarnu, ali neretko i primarnu. Znači onu atrakciju koja privlači turista da dođu ne samo u muzej, nego i u taj grad gde se muzej nalazi u širu destinaciju. Želeo sam da to bude i Valjevski muzej i očekivao sam neku konkretniju podršku nekih turističkih poslanika u Valjevu, međutim, pošto je nisam dobio, prekinuo sam svoje studije doktorske na istoriji, usmerio se u drugom pravcu na doktorske studije marketinga u kulturi, ali s aspekta kulturnog turizma i paralelno radeći na teoriji sam razvijao i praksu. Tako da Valjevski muzej u ovom trenutku ima svoje 4 postavke. Sve 4 postavke godišnje posete od 20-25.000 posetilaca. Znači, ako saberemo sve posetilace u sve 4 postavke, znači 100.000 posetilaca imamo samo u stalnim postavkama, bez tematskih izložbi. Na osnovu ulaznica u te postavke, ali i prodatih suvenira u njima, muzej godišnje prihoduje, prošle godine, nešto više od 9 miliona dinara. Ali smo anketirali posetioce, videli smo da su naši posetioci uglavnom ekskurzije, pre svega školske, ali i manjim delom ekskurzije odraslih. I da je njima primaran razlog dolaska u Valjevo su upravo naše postavke, a oni na prenoćište, s polupansionom, na vanpansionske usluge u Valjevu ostave ukupno 35 miliona dinara. A budžet grada Valjeva je prošle godine, na primjer, finansirao rad muzeja sa nešto manje od 25 miliona dinara. Znači, muzej je zaradio skoro polovinu od toga, a u grad je uneo 50% više nego što je finansiran njegov rad. I to je samo jedan od dokaza da, eto, na jednom malom primjeru Valjeva, koja faktički nije turistička destinacija. Primjer je, znači, da kulturni turizam ima šanse. Ali jedan od potencijala valjevskog kraja je i priča o vampiru Savi Savanoviću.